السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mahuli mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuga kamu kaniya, sin sampurna pag mabuga, iban ayaw tuod kamu mikimatay buat malingkan in kamu halom likusan sin agama Islam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin haayat nasabot na tuhain doon long sin Tuhan Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu attaqullah uhay kamu mga beriman pag mabuga kamu pa Allah sin sampurna pag mabuga iban ayaw tuod kamu mikimatay buat malingkan in kamu muslim buat malingkan in kamu halom likusan sin agama Islam. Mga ummat al-Islam, kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadjian atawakan patumtum muna-munain patumtum ini paginhawabaran namo murah-murahan bang mayan magmumpaat kato taniyo katan dumug kita niyo sinwasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atawakan jajawaban sin Nabi hawaktu siya na asubuh bang uno in sawaban tiranan kamatauran kakahinang amu in sawaban hikasud sin manusia palom sin sulga. Mga ummat al-Islam, subay na to ini dungugon, subay na to ingaton, bat hasupaya mahinang sawaban hikakusog sin pag-iman nato patuhan, bat hasupaya mahinang tiranan sawaban hikaluhay nato sumud palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok adlaw na asubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno in kakahinang amuin sabab hikasud sin manusia atawakan kamatauran
hikasud sin manusia palom sin sulga. Keriwayat hi Abu Hurairah radhiyallahu an. Longnya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah. Longhi Abu Hurairah radhiyallahu an. Naasubulongnya in Nabi sallallahu alaihi wasallam tungud parkala amuin sawaban kamatauran hikasud sin manusia palom sin sulga. Dungun na tu bin baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atawa kaninja jawaban sin Nabi. In agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqwallahi wa husnul khuluq. In sabab amuin kama tauran hikasud sin manusia palom sin sulga amunain taqwallah, amunain pagmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikarwa amunain husnul khuluq, palangay marayaw atawakan pangaddatan marayaw. Pangaddatan marayaw subay natu sangunun bilang pangagad hapangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangaddatan bang natu ini ma-apply insyaallah subhanahu wa ta'ala mataud sumud pa agama Islam. Unuin sabab hasabab sin pangaddatan sa lingkat-lingkat iban pangaddatan sa rayaw-rayaw. Bang nato kita-kitaon hamasana kauna maita nakasud in agama Islam mari pabangsa mari pahula nato pahula Pilipinas. Unuin sabab baha biuno sin mga Arab in kaapuan nato yatto. Sabab baha liugos sin mga tujarul Arab in kaapuan nato yatto pasurun pa agama Islam. Biuno baha sila, liugos baha sila, bukun sumagawa simud in agama Islam pahula Pilipin hatahon hangi butong gatus kawaluan tag-upat. Dito nakasud in agama hapanahunan niyadto dengha tariqa atawakan dengha sabab tiranan sin mga sila magbibisnis dengha hula Hadramaut dengha hula Yemen. Nain pangasubo uno bahain kita naliling sin kaapuan nato mayta sila miyagad paagama amuin agama diara sin mga Arab yatto. In jawab bang nato kita-kitaon in stories in Philippines bang biya diin kasud sin agama Islam pahula sin Philippines pahula Pilipinas in sabab naliling iban kita sin kamaasan nato yatuin pangaddatan diara sin mga Arab na kaunay. Naunuin pangaddatan yaunin pangandol hapag-usaha malayo deng hapagputing deng iban sin pag-akkal. Nabang nato ini ma-apply in pangaddatan ini awin pangaddat hindo kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rasul wala pa sa nahinang Nabi sambil giulal sadiqul amin kapangandulan nabang nato yadto ma-apply biya sin hamasa na kauna bang biya diin kasud sin agama Islam pahula nato sabab sin pangaddatan. Bang nato asubuhon in mga balik Islam ha Saudi bang mayta sila simud pa agama Islam unin jawab sabablong niya ilingkat sin Hindu sin agama ilingkat sin agama Islam
Sa mayta hawak to sila di hawla na to wairuin simod pa agama. Sabab sin kya kitaan nila. In pangaddatan tabi hanggatus tabi in pangaddatan na to wala miagad ha pangaddatan sin agama. Wala miagad ha panghindo sin agama. Bang muasubuhon in mga balik Islam, mayta ka mo simod pa agama sab kita na mo in agama is in pangaddatan sa lingkat-lingkat yari hawla ini. Na-apply sin mga Arab. Sa di hawla na to mahang tuod. Labi luba na in mga kasamalan. May ta tiyo dain bang sasamal sumud pa agama Islam unin jawab. Atau kan unin sabab sabab mangi tabiya yung pangaddatan na to kanila. Bukun marayo in pagsumadya na to iban sin sila. Hangkan in katan malummi halom sin bay hisandig na to mattukan nila. Biya na kamilong na masamal. Katan mangi iban malummi kakitaan na to ha mga kaanakan na to hisandig na to mattukan nila. Biya na kamilong na mga samal. Biya sin sa kaula-ula mataas in pangatod na to habang sana to mababa in pangatod na to kanila. Bang na to pagkakitaan di na to sila pagaddatan. Subay in pagsumadya na to kanila marayaw. Bukunin katan malummi halom sinbay. Bukun katanin malummi pagkakitaan na to hakaanakan na to hisandig na to matto kanila. Biya na kamilon ni mga samal malummi mabaho. Ando tagapangatayan di sab sila. Tagapangatayan di sab magkasaktan day sab sila. Pagkasakitan day sab sila biya kato taniyo. Bang nato sadyat to ibalik paginhawabaran nato indugaing bangsa. Biya na kamilong niya mga tausog. Biya na kamilong niya maranaw. Biya na kamilong niya iyakan. Biya na kamini siyamal. Masakit na to kato taniyo. Amin hisandig kato ataw kan hisandig pabangsa nato in malummi. Masaktan kita niyo. Dahil hasawabiat to before nato hinangon kanila ando suway nato nanamun hagin hawabaran nato na amuna. Hangkan pagkarungan nato hamang story banglong ni aun na tausog halom sin sulga long sin mga samal di kami sumud palom sin sulga. May tasab kiasisiban in pangaddatan nato in lakutabiat nato. Mga ummat al-Islam subay nato hisangunin pangaddatan sin agama. In Nabi sallallahu alaihi wasallam hadi pa siya magkapagdakwah. Kakitaan sadya sin bangsa ataw kan dugaing agama in laku tabiat niya iban sin kaul piil niya magad na kaniya. Minsan pa biya din tugas sin manusia at kala kakitaan doon in laku tabiat mo marayaw ataw kan pangaddatan marayaw tantu sumudian pa agama mo. Subay na to ini pagmasusa sabab mayta in bangsa kasamalan hazaman na to bihaon makita na kausamal nagdara krus ataw kan naggagantong krus. Sabab mayta piyapakita sin kapari-parian in pangaddatan sarayaw-rayaw. Hangkan mataod kasamalan diyaw simud pa Kristiyan. Haula basilan damikyan mataod pagkakitaan mo kasamalan simud na paagama Kristiyan. Subay makusugin dakwa nato kanila sabab in sila yaon bukon Muslim na ando suway hipakita nato bang biya diin lingkat sin agama. Bang biya diin in lingkat pangaddatan awin hindo kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga ummat al-Islam bang nato usalon ataw kan aplayun in hindo ataw kan pangaddatan hindo kato sin agama tantu tumaud sumud pa agama Islam. Bukon mustahil bang hamasa na kauna timaud in agama Islam haula sin Philippines sambil pamasa na to bihaon sambil in kita ni bihaon ni nahinang Muslim hasabab sin pangaddatan naliling sin kaapuan na to yato
nabukun mustahil bang nato ini usalon ataw kan aplayun in addat in panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tantu tumaud haula nato in sumud pa agama Islam. Tumaud in Muslim haula nato haula Pilipinas. Hangkan subay nato aplayun mga ummat al-Islam. Husnul khuluq. Amuin pangaddatan marayaw bukon magtaas tiasi. Sindarajat atawakan magtaas tiasi bangsa pahambuk bangsa. In hula pahambuk hula yari hamasa nato bihaun. Muslim pagkahi Muslim sumagawa nganan sadya kita niyo dugaing bangsa sumagawa magtaymanghud kita niyo katan. Wayruun hi Maranaw, wayruun hi Maguindanao, wayruun hi Tausug, hiyakan hi Siamal, hambuok kita niyo katan. Mayta piapanjari sintuhan, atawakan mayta hinang sintuhan, in bangsa, atawakan in mga bangsa. Uno in sabab bat hasupaya makapagkuntara kyuntarahi, uno in sabab bat hasupaya makapagtaas tiasi, bukon bihattu. In bangsa piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan bangsa bukunin maksud bat hasupaya mag-udyo-udyo magtaas tiasi. Doon na to binbayta sin Tuhan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratul Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Doon na to in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pasinupon na to pabigijantong na to bang mayan mura-murahan mahinang sawab amuin hikakusog sin pag-iman na to in ayat in. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, uhay kamu mga manusia, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, bunnal tuud piapanjari namu kamu, deng hahambuok ama amunain Adam alaihi salam, iban piapanjari namu kamu deng hahambuok ina amunain apu natu Hawa, waja'alnakum syu'uba, iban demikian hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun sabab magtaas tiasi in kaapuan nila, in kaanakan nila, waja'alnakum syu'uba, iban bunnal tuud piapanjari namu hinang namu in bangsa, in mataud pihak. Unin maksud mayta piapanjari sin Tuhan in bangsa, mayta piaunin bangsa Tausug, in bangsa Iyakan, in Maranaw, iban sin kaybanan bangsa. Unin maksud bukun maksud bat hasupaya magtaas tiasi in bayta sin Tuhan doon na to marayaw lita'arafu, bat hasupaya mag-ingat-ingati, magkila-kilahi. Ama ito yung maksud ding hasawabiyat to ummat al-Islam, ang pasyunuan sintuhanin bayta niya, hakatan bangsayat to, hakatan pihakyat to, in sarayaw-rayaw na kanila, amunain nagmamuga patuhan Rabbul Alamin. Bukunin sarayaw-rayaw, amuin mataud pangalta niya, mataas in kawasan niya, mataas in darajat niya, mataas in position niya, atawakan mataud in pamilya niya, bukun bihat to in sarayaw-rayaw na manusia, minsan pamalummi in pangatud sinta ukay mo, minsan pamababa na in pangatud sinta ukay mo, adapun in sarayaw-rayaw na sa mulya-mulya ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in mga manusia nagmawa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala
inna akramakum indallahi atqakum. Bunnal tuod in sarayaw-rayaw na kaniyo, sa mulya-mulya na kaniyo, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain tao labi in kabuga niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-Islam, in alta, in dagbus, in kawasah, bukun amo ini in sarayaw-rayaw manusia, bukun kita mag-base, hataud sin alta niya, halingkat sin pamayhuan niya, atawakan hataas sin darajat niya, atawakan kawasan niya. Dungdungan na to bamarayawin kaptangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya aturun, di niya lilingon, in lupadagbus niyo, in hansam niyo, in lingkat sin pamaranan niyo, iban sin taud sin pangalta niyo. Unin kita unsin Tuhan, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sumagawa in aturun sin Tuhan, amunain pangatayan niyo bang malanu daka atawakan malisin, bang ikhlas daka in pangatayan niyo, wa a'malikum iban sin kakahinang niyo, pangaddatan niyo, kakahinang niyo, amo yanin kita unsin Tuhan Rabbul Alamin. Mga ummat al-Islam, murah-murahan in mga yattoy ataw kanin patumtum, muna-muna patumtum yatto paginawabaran namo, bang mayanin patumtum yatto magbumpaat kato taniyo. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun na to bukun in sarayaw-rayaw na manusia amuin mataudin pangaltaan niya, bukon in sarayaw-rayaw na manusia amuin mataas in kawasan niya, bukon in sarayaw-rayaw na manusia amuin malingkat in dagbus niya. Diyan kita unsin Tuhan Rabbul Alamin. Adapun inat tafadul haantara sin manusia doon na pagmabuga, bukon ha alta, bukon hakawasa, aun waktu mababain pangatud mo hatay manghud mo, sabab sin kamiskin niya, iban sabab sin kalamah, iban sin kahina niya, sa mas labi marayaw in pangatud sin Tuhan deng kay musab may tayaw in pagmabuga kaniya. Hangkan suway na to aplayon in pangaddatan amuin pardakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa amura ini hambuk deng ha mga tiranan sababan kamatauran manusia nakasud palom sin sulga. Habiya na sin hadith na sabot na to kaina awin naasubu in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang uno in sabab amin kamatauran hikasud sin manusia palom sin sulga in baita sin Nabi taqwallah wa husnul khuluq.
pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pangaddatan marayaw. Suway na to hisangon, suway na to aplayon in pangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabmay ta siya in qudwatul hasana. Siya in upihan na to, siya in samin na to, siya in suntuan na to, kapag agama iban hapangaddatan. Bangkita ni wabaya, tumaod in agama at tumaod in sumud pa agama Islam. Hawla na to, subay na to aplayon in pangaddatan, biasin pangaddatan, amuin mga Arab ding hawla Hadramaut. Nag-business miyari kato tanyo. Hakarna, yaon kikita sin kamaasan na to in pangaddatan sa lingkat-lingkat. Iusal nila bang biya diin in pag-business sin Nabi. In pag-business sin Nabi hawak to siya hula Syam. Nagbarakat. In alta dianiya min alta in Khadijah. Nagbarakat timaod. Mataudin untong niya in nausahan niya unong sawab sabi on kikita sin manusia in pangaddatan niya. In pangandol. Malayo ha pagputing hasaman na to tabiyahang gatos tabiya matukaw patabo kamatis marayawi na taas sumagawa haluin hababa. Muslim na pagkakitaan niya yung sindugaing bangsa iban dugaing agama in laku tabiat na to biyahin ito Muslim. Suway in Muslim in kita niyo model suntuan suway na to hipakita kanila labi luba na mga sila manusia amuin aun pangdaig nila dugaing agama suway na to dipakita in laku tabiat marayo amin tabiat ini pangaddatan hindu kato sin Nabi. Hangkan man kau makat to paman nila basta kau kaingatan Moro atau kan Mindanao mabuka intaw sab mayta sab sin pangaddatan nato. Dinga sabiat to mura-murahan insyaallah subhanahu wa taala bang mayan in pangadjian niya magbumpaat kato taniw bang aun ini kabtangan ko wala imamu na inyat to hasawab sin kalam maiban sin kakulang sin panghati namo murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sumulawat kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardi Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin على أئمة المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.